Barang kawatas kasajun amacin kacuncu. Villarispa Ñawpaq Kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa Identidad cultural. Costumbres, saberes ancestrales. Ñawpaq cosa karqanaqa cosechaqa timpumpi paraq tinqa cosechaqa digar karqa venderkunapaqpis mikunapaqpis imapis kunanqa manaña kanchu leve pisi puro kunanqa tukuyniqpi hastaki Tarabucos tukuyni kay Bolivia Antiopiacha kasi mana paranchu ajinanista kunanqa mana pisipuni kashan cosecha makayhanchu kunanqa nicha casi mikunapaqpas alcanzaninqachu nispa niyayku kay Rospampa chiqanpiqa pero mana alcanzananpaq hinachu kashan wakin saritas puñishan wakinqa nuqaqta nipuni puñishanpischu hina hallmasqapi hina kidakapun además chaywanqa mana kawsanapaq hinachu kunan kay wataqa kashan chanta nuqapis kaypi toltasta ishkiyacharishani chas wataman parita kaqtinqa sembrakuqtinqa puqurinpunitaq mayatapis huk pichqa karkas hukta karkallatapis allayapunitaq pero mana kunanqa pisi kashan hawakuykuña pisi kashan hasta yakupis pisipuni kashan mana qarpanapaq hina puntaqchu kashan chaynista nuqapis mana qarpanichu yakiti mañasachani kunanpis hina yakiti kashan pero ma qarparqanichu papasmi ch'akiyapun hinallataq kunanpis sapitalla nuqa kani chanta hina wakitasta hawakuspalla diario kani chaypis imasinpis sishanku chara mana generalmanpis nichu porque pitaq hawapan kay chaqra timpuqa dañukuqtinqa pagachikunku chayqa mana nichu y kunanqa hinapi kaypi sayayachani kay horana mayninaypapi toltaruqchani chanta don Francisco unayqa nisharqanki kan sumaq parapis timpumpi para pitumpi kaqcha puquykunas imitasta tarpukusqaq kanchis unay ñawpaqqa tarpukuq ñuqaqa trigo, sara, papa, lisas, grano, alberga churakuq kayku poco pero patinakupas kayku lisasta poco patinakuq kayku pero kunanqa mana kanchu ni ñuqaqa kunanqa ni trigotapis churaniñachu saritatawan papitatawan churakuni además mana astawan nima churanichu porque manaña warmi kanchu wañupunkasiku chunkuwata kuraqña wañupun mana llank'aniñachu kunanqa mikhukunaypi hinalla llank'akuni chaypis mana charapukuqmantachu kashan ari ñawpaqtaqa poco churaq kayku mastopis poco hinash papitas satuchaq poco chuqllupis satuchaq poco kunanqa kutiyapun qalata mana paraqtinqa ñapis chiquitallaña chinkiwan ima tamañullaña sarapis puqushan wataman wata chaynista manaña nuqapis churakunichu hina wakitay hawakuspaqa mana atiniñachu churakuyta sapayqa ari castellapa may hasta chanta ima kankuna kawasaykipisman hina porque kankunaqa yachashankichis kay allp'amanta kay imapas puquq unay watas imaptin cambiashanman por ejemplo t'ukunkichikchu imaptin cambianman puede ser cambio climático o imatata ukhurinkichis kankuna don Francisco bueno kaypiqa qawariyku mana ahinatachu rupaq kay Chaparispi rupan Santa Cruzpi rupaq igualayku kunan astawan tumpitawanpis kaypi calor kapun temperatura nisqamanchu chay ashka kaypi calor manaña tumpa pararin hasta uqllapi ch'akirpachipun tumpa huquq kaqtinpis chay ruphay astawan yanaparpan nisqmanchu chay humido kaqta pero ñawpaqqa paraq nays timpumpi paraq pero picharikuq parallaqtaqa mana nachu ma humido faltanchu puquyqa ma faltanchu chaywanqa rantikuq kanku caballos, vacas todo rantiq kanku payana chay puqullawan kunanqa manaña rantikunapaq kay mas mikunapaq hinallaña
Además kunanqani awapas kaypinqallachu mana kaqtin puquyaqa ripunku kay Santa Cruz ladoma tukuylama ripunku. Sapallayatan saqay chaypiqa manaña imañataq hark'asunchis manaña kay puquyaqti. Chayrayku kay ancha ruphay calor chayrayku además awasninqa kañataq qasas, heladas. Chayniytaqa chaypinataq q'alachinkarpachu pullanta tukuy cosillita kaqtaqa chayniytaqa nipuni akanchu. Chayniytaq kunanpis ñuqaypis ahina sapasapalla kajayku. Chay wakitas ofrece kaykanchayqa qawaspalla purikuyku manaña nimata ruraykuchu hina. Puntas hinallaña purispa kayku wawa kaq qhipanpi muchacho hinallaña. Manaña trabajaykuchu allinta siempre parejawqa trabajayku. Tukuy ima churajkaykunanqa mana churanichu ñuqapis. Chay wiskay 15 tasllatam churarkuy nada más manaña churaychu. Ahinallaña ñuqayku kawsayniyuqqa kay pachapiqa. Ari chantapis kay hallp'itata kankunaqa utilizankipischu kay químicos fertilizantes Mana. Ari chay químicosqa astawan frigan chakrata. Hasta hallp'antinta frigan. Mana kay abonos químicos chaynaqa ureas. Mana ñuqayqa kay rantikuspa mana wanitiyanchu. Rantikuni kay oveja wanituta. Chaywan churani puro natural. Chayqa mana químicoschu mana friganchu hallp'atanitaq friganchu runata. Chayta ñuqayqa utilizayku mana yachaychu ñuqayqa chay químicos rantiyta chay abonos ureas chay mana yachayku rantiyta. Primero papichaqpukun hinaman hina hallp'antinpi yarqan. Rikuni ñuqa kay Tarapuco ladospi Caballa puntaspi hina puquchinku pero ñuqayqa chayniyta mana utilisanchu aunque manapas cabritas niyanchu rantikuni rantikusqayan kawsakuni. Vale. Don Francisco, entonces ñapis parlarinchis radio chaskip uyarimusqankucha munanki napaykuriyta wawas kashankuchu tal vez waq familiar waq ladospi atinki napaykuriyta. Ari muchas felicidades nini tukuy uyarimunkuman radio hasta wawaypi Santa Cruzpi kashanku waytasnintin trabajo kancha hasta paykunaman hasta tukuy waq lado waq familias nimanpis. Hinallata hinarukuna hillarmukuna kay chapay lasuyhanku. Felicitani, gracias.